ผู้สปีกเกอร์กัน economy เมลมังหลังปุ๋ยแห้งแต่ฝุ่งช่างสังตานาอันมัน GSDP revenue deficit fiscal deficit และ debt sustainability แต่มังยันตาลันก็หันตุมดอนอันนี้กุมินสังที่สมนิปลีสมนิปังา GSDP BE เจงไวเบลเซียสิงลีสังเรียสมทุมปัสริปอยปังาปนินิตุรสุดอันนี้อ่ะฟิกการอมซาเบชันเซียมอันนี้เราไทยหรอวะการสุการชวนกันนี้นดิกตักอายสัง GSDP ฟิกการกันในทีนิชาอติหรอวะตอนยามตาอ่างอาลันผาตอนยามตาอ่างินอาลันผาโดนลันผาโดนไม่ละตัวนักจังชวนไว้เส้นตะกาฟิกการดิกแต่ยังเปิดมังอินเตอ่ะกันนี้นดิกตักผู้สวงงามฮีอดุตัดอวังอินสังที่สมนิปลีสมนิปังา GSDP revised estimateเจงไวเบลเซียเสียงลีสังเรียสมทุมปัสริปอยปังอาปนิจูไวเบลเซียเสียงทุมสังลีปทุมปอยปนิปัสรินิจอกตัวรัชสุดสวอันนี้ตาอันยามนะฮีไวเบลเสียงเสียงขัดสังลีสมทุมปลีปอยปนิปังอาเซตอันนี้ให้ฮีฟิกการดิกซอกกันมันตากวางไหมอันนี้ตอนยามอังอินอฟิกการลังมาเซอัตกินกันทั้งโลตีนะอากอกโลนักกุมสังที่สมนิปังอานิรุก GSDP BE จูเจงไวเบลเซียเสียงทุมสังรุกสมเด็จปริยัติปอยปริยัติปนินิตุราชุดนี้อาปุนนัจูไวเบลเซียสังที่สมเด็จปังอาปอยปังอาอันนี้ชาวเล็ดอนเถาอันนี้ตัวอย่างพวกเห็นกัน economy ทรานส์โซดานพอให้อย่างเฮียนเสียมชัดอันนี้สังที่สมนิปักสมนิปนิ actuals at constant price minus 9.30% สังที่สมนิปนิสมนิปทุม provisional minus นิโลวิน 9.74%สังที่สมนิปทุมสมนิปลี advanced projection 9.89% สังที่สมนิปลีสมนิปังอา projection 10.05% สังที่สมนิปังอาสมนิปรุก projection 10.21% กลุ่มสังที่สมนิปังอาสมนิปรุกสูงกัน state on revenue ฮีกัน total revenue receipt อัตงิน 20.20% ทิ้งไทยตัวรัชสุดอันนี้สมหูตัวทรง consolidated receipt อัตราสุดส่วน 17.21% อันนี้กลุ่ม local ตัวรายงานกัน state in กันถอดส่วนเวตัวทรงฮีไวเบลเซียสังที่จะรุกสมปรุก point ปทุมในตัวรัชสุดอันนี้กลุ่มกัลเมกันพุงเบสยาอินปัสริ point ปลีปังอา percent อพุงดอนอันนี้กันสมหูนั้นหาเรียนจวลเตจู GST เต sales tax เต energy bill เตตุย bill เตอันนี้กลุ่มสังที่สมนิปังอาสมนิปรุกอาฮิยัน revenue surplus เจงไวเบลเซียจังอาสมรุปปนิ point ปักกัวปักขัดในไทยเบสนี่ไอ้ GSDP ตระหนักสุดิน 1.56% อันนี้กลุ่มสังที่สมนิปังอาสมนิปรุกสูงกัน fiscal deficit จูเจงไวเบลเซียสังขัดจรุกสงอาปักขัด point ปรุกปริยัติอันนี้โดนะจู GSDP ตระหนักสุดินปลี point ปังอาปัสริ percent อันนี้ให้กลุ่มกัลเมกสังที่สมนิปลีสมนิปังอา BER GSDP ลุยโซเจงไวเบลสิงลีสังเรียดสมทุมปัสริ point ปังอาปนิอัตราสุดปนิ point ปริยัติปลี percent ไอจวนสังเวียวอันนี้กลุ่มกัลเมกกัน fiscal deficit revised estimate เจงไวเบลเซียสังขัดจะทุ่มสมรุปปังอา point ปัสริเบียลพอฮี GSDP revised figure เจงไวเบลเซียสิงทุ่มสังลีเลปทุม point ปนิปัสริอัตราสุดไพจวนปัสริ point ปรุปทุม percent เซตอากาศโซอันนี้Ketika fiscal deficit percentage sang view ang alan lahian atak takay rosuan kan fiscal deficit hi kum kalmek ay kum thara apun na tuju Bible siya ni samriat panga point pakwa priat saw ani en po ni se GSDP figure hi projection ani actual figure fiat ani huna heng hila siam rem tur ani ang ten GSDP su dan thar manga kan kalta kawangin kan GSDP su alot aniam ta ei wanghian kan fiscal deficit percentage su alo sang tatung ani kung kalmek sang ni somni pali somni panga bi yang suan kan debt GSDP ratio chu 29.22% ni in kan labor link home chu Bible siya sin ka sangli somtum pali point pasari paruk ani eti lahian kumin vek sang ni somni pali somni panga RE suan kan labor chu seng Bible siya sin ka sangtum somtum point pariat pani ani seng Bible siya sang khat patum point pakwa pali zetin atlan niam ani atlak niam na chan chu tun naya ke deposit le D3 baka GPF withdrawal cheng Bible se sang khajaruk somni patum point pasari kan release te laps deposit ta na cheng Bible sia somrup point pakhat pakuate mga public accounts le ba ti niam ani wang ani e ba hian kumkal me ka sumpuk tura ro mante ataka chuan kan puk vek lobok ani nabata cheng Bible sia jani somnga puk tura kan da lain Bible sia somriat vel chau kan puk dona sia Bible se ni NCD sia cheng Bible senga sitbia Bible sia somthum urban infrastructure development fund cheng Bible se somni pangate da maila heng hi kumkal me ka kan puk don lo ani sang ni somni pali somni panga REA kan debt GSDP ratio chu 38.32% ani ei talan tuangin GSDP chu dan tharle rin tlak zok kan man tak wang ani chemical zela hian kum sang ni somni pali somni panga REA kan GSDP chu cheng Bible sia singthum sangli pathum point pani pasaria atla thata ei hian debt GSDP ratio aron ti sang te zok ani hetiang zela kan kal hian kum thar sang ni somni panga somni paruk BEA kan leibat ling khom chu cheng Bible sia singkat sangthum zakwa somkwa pakwa ni tura chut ani debt GSDP chu
38.79% aniyang kan leibat lingkhom lo pun na chan pakhat chu saskilon kan mu that wang ani puski kar kan leiba hi a percentage dogin sangin lang ma se ataka chuan vaibel se sang chuangin ataniama GSDP figure dik kan man ta ka wangin a percent ero chu alang sang mai ania tin saskia hian kan mu that em awangin alang he hian leiba sang angin atilang bok ani Post Speaker, Reserve Bank of India hian state sarkar te leiba wanga dalboi turvenan reserve fund pani minvon saka chung kasu consolidated sinking fund le guarantee redemption fund te anni peng reserve fund te hi state sarkarin contribution pe katanga siam anni CSF nuaya sum investment engemo sadle apung te hi state sarkar leiba rul naturin amante ya GRF ero su state sarkarin anuaya PSU le society tana loan guarantee pe anrul thailo tlanchuana tana roman anithung don February thatlinga CSF a consume nei chu Seng Bible sa nga point pakat pariat le GRF Bible siya som sari pakua point pariat pani ani kum sang ni som ni panga som ni paruka hian peng reserve fund tan hian Bible sa som riat le Bible sa som tumte datura ruaman ani emi kai noya til poi mo tak pakat su RBI noya special drawing facility kan nei theizat hi peng reserve fund tan kan contribution hian asil tu le ani budget estimate sang ni som ni panga sang ni som ni paruk receipts revenue receipts State sarkar in revenue kan hu thaina nar te chu on tax le non tax revenue te central sarkar chia insem te revenue deficit grant te CSS noya sum le central sarkar tanga grant sinate kan hu te hi anni a kum sang ni som ni panga som ni paruk chunga revenue receipt tura mu kan in be sei za chu seng vai bel sia sin khat sang ni zakwa som li pasari point paru pakhat ni tura chu ani states on tax revenue States on tax revenue atanga mukan be sei za chu vai bel sia sin sang khazali som sari pariat point pani paruk ania kum kalmek sang ni som ni pali som ni panga BEA mukan be sei seng vai bel sia sang khazathum som pani point pali pani ain 12.64% in apungani kum kalmeka consume atanga 77.79% chu GST atanga kan mu ania kum kalmeka GST atanga kan mu tur seng vai bel sang khat som li panga atang hian kum thar sang ni som ni panga som ni paruka mukan be sei chu seng vai bel sang khat za songa a chodon ani kan huna kong dang te chu vehicle tax te land tax te sales tax le profession tax le adang te ani hlom states on non tax revenue state sarkarin non tax revenue atanga kan huna te chu energy bill tui bill state lottery ILP sarkar guest house RBI atanga cash balance kan invest avanga interest kan mukte anni kum thara non tax revenue atanga mu kan be sei chu vai bel se sang khaza som thum pariat point 07 ania kum kalme ka kan be sei ain vai bel se som panga point paru pariatin atam don ani devolution of central taxes and duties sarkar lai puin kum sang ni som ni panga som ni parwata na ramchung state som ni pariat ta na chia insem tura arwa manchu vai bel chia noi som police ni sang ni jali som li le pali point pakhat pakhat ani heta tanga Mizoram chantur 15 finance commission in minruam han sakchu 0.5% ania chu cheng vai bel sia sang sari za som pani point pani pathum ani he hi kumin sang ni som ni pali som ni panga BEI in som paruk point paruk pakhat parsanin asang zok ani pu speaker he kan be sei ain kan dong nema kan lom leni finance commission grants post devolution revenue deficit grants 15 Finance Commission in PDRDZ atana sumin raman sakdan chuan kumin sang ni som ni pali som ni pangatan cheng vai bel sia sang khat som sari pakua ani lain kum sang ni som ni panga som ni parugatan cheng vai bel sia zanga som riat paruk chau ani tatungani he post devolution revenue deficit grant ramchunga revenue deficit nei chin state som pasri tana arwa man sak ania dona peichuan state paruk savin andong to don ani he sumruam man akum tela alotan yam hian sum man lama kanin po fan theina ati jim pha viau ani pu speaker he kumtin atlem 12 dona atopa chuan a zero don ani kan sum hal lian tak he tiang he nia amaro chu 16 finance commission local akhan thei tok kan chua kan in rem na tutlung memorandum of settlement akhan Mizoram chu special category state anga en kolsuisel an yang ti achuanga kham yang khan min en kolsuisel in bani tin kan lo soya chuwang chuan tlem 12 tur chuan na chungin heng state paruk te singa rau hian ngai poi mo bik kan hlo tur ani kan ti ani local body grants rural local body te tan cheng vai bel som sari palile urban local body tan cheng vai bel som li chu finance commission ruam man angin da ania urban local body grant ta na sum ruam man hi cheng vai bel se khata apun line rural local body grant ero chu vai bel se in atan yam thung don ani hei po hi 16 finance commissioner na sa takin kan nora be se na sang tak kan nei ani state disaster risk management fund kum sang ni som ni panga som ni paruk chunga state disaster risk management fund atana sum ruam man chu cheng vai bel se songa pasari ani sum hi central state sarkar 90-10 ratio mga kanin tumsem tur ani sum hian state disaster response fund le state disaster mitigation fund te ahuama
kum local tura hian SDRF tan 80% dan in chu cheng vai bel som li panga point paruk bial ania tin SDMF tan 20% ruaman ania chu vai bel sia som pakhat point pali bial ani thung centrally sponsored schemes centrally sponsored schemes na hi central sarkarin scheme anei te state in ati lotin natura sum apek ania kum sang ni som ni panga som ni paruk chunga CSS atanga sum mu kan be sei chu vai bel sia sang ni jathum som pali point bial pali ani hei kumin sang ni som ni pali som ni panga chunga kan be sei zat ain vai bel sia za som ru pathum point pakwa panga in atlem zok ani achan chu samagra siksa abiens noya CSS portion noya sum mu tur atlang niam wang ani ber hei post speaker zoi zoi ati niam zela state sarkari na kan kuta kan ken tura central sarkari na han holding venia state sarkari an sumin central scheme frang bangin minon doma kum khwa mi dom reng tur anilova eng tikai mo ke manin kan ken ko ve zui thei tura an ruaman ania wangin eng samagra ang chi te po hi anti diam feta state sarkarin kan regularize of vezel angai ni to din muna hian Mizoram hian CSS scheme tanem tak akal pui meka song singa chuan samagra siksa abian te khopwile tingtlang te ta na insaktan puina Pradhan Mantri Awas Yojana te Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme te National Health Mission te Jal Jeevan Mission National Social Assistance Program te Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation te Swachh Bharat Mission te hi Alliance Wal te anni December sang ni lai som ni pali khan Mizoram po SNS pars mang thei tur singa thanve ani ngengya chemical sel hian CSS kai noi sum te chu SNS pars model mangin rang taka release ngal sel tur ruaman ania just in time release dan zuin RBI noya e-kuber platform mangin release ngal sel tur ani dona CSS sum sel khotlai om thei to don lo ani post speaker SNS pars noya hian vai bel che jani somnga atanga zanga chumin kar engam ber chu don kanin be sei mok ani externally aided projects externally aided project EAP noya hian project lian tak tak kalpui me kan ya Health and Family Welfare Department noya Mizoram Health System Strengthening Project te Mizoram State Super Speciality Cancer and Research Center le UDNPA noya Isol Sustainable Urban Transport Project te chu kan project to mek te anni heng EAP noya sum te hi reimbursement system mga don anni a funding patran chu 80/20 ni in grant portion atanga 10% chu loan mangin state in arul bok ani kum sang ni som ni panga som ni paruk chunga EAP atanga grant kan mu tur chu vai bel cha ni tura chut ani capital receipts post speaker capital receipt chu sumpu katanga kan mu te hi anni ber maya atlang puin hunbi ne kan don nilo public debt te sarkar in minang hena loan apuk tir anron rule le na te anni public debt chuan central sarkar le financial institution atanga sum kan puk te sarkar asset le bongrodang ti ralna atanga kan mu te hi uamani kumsang ni som ni panga ni rupchunga capital receipt atanga poisa mu be sei za chu vai bel sia sang ni jani songa pakat point pakat panga ni in kumkal me ka be sei za vai bel sia sang ni som ni panga point paruk pathum ain za som pakat point som pathumin sang ani recovery of loans and advances kumsang ni som ni panga som ni paruk chung hian state sarkar loan rule natling khom tur chu vai bel som ni pali point pakko pasari ni tura chut ania heng loan te state sarkar in cooperative society tele sarkar na tok te atanga loan rule na lo lut tur te anni public debt internal debts kumsang ni som ni panga som ni paruk chungin capital receipt noya internal debt atanga sumpuk tura kan ruaman chu cheng vai bel sia sang khazali som rupanga point bial pathum ania so chu kumkal mek sang ni som ni pali som ni panga kan pu vai bel sia sang khazali som riat pani point bial pathum main atlem thret dona market loan atang hian cheng vai bel sia za som sang khat za som nga chu puk tura ruaman ania hei po hi kumkal mek aya vai bel som nian niam ani bok naba atangin vai bel ni som nga NCDC atangin vai bel senga sit bi atangin vai bel som tum le UIDF atangin vai bel som tum bok puk kan tum don ani loans and advances from central government and other financial institutions post speaker sarkar chuan kumsongan huwa pektur interest free loan special assistance to states for capital investment saski chu lakchun zomzel kan tuma ramtan road ling thil siamna tan saski atang hian cheng vai bel sari somnga vel don te kan invest ya EAP loan portion atanga beisei cheng vai bel som pakhat point pakhat panganen awain cheng vai bel sari somrule pakhat point pakhat panga chu loans and advances atang hian kumsang ni som ni panga som ni paruk chungin laturin kan imbuat sai ani hei kumkal mek BE sang ni som ni pali som ni panga ain vai bel zani somnga pakhat point pakhat panga in atamjok don ani tichuan kumsang ni som ni panga som ni paruk chunga revenue receipt le capital receipt noya kan sum mu turzong song chu cheng vai bel sia sing khat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani disbursement revenue expenditure noya sum man chwa turzong song chu cheng vai bel sia sing khat sang ni sanga somli point pani bial ni in kumkal me kaman tura ruaman cheng vai bel sia sing khat sang ka songa pasari point bial pali ain zazela pali point pariatin asang zok ani
kum sang ni som ni panga ni ruk chunga sum man tur song song atangin revenue expenditure tur hi za somriat pani panga pakat ani a revenue expenditure asan san tlang pui te chu annual increment le dianes allowance lopung awanga sarkar na tok lopung le pension payment lo tam social te ania salary le wages satana sungro man hi revenue expenditure song song atanga za som tum point panga palizet atlingani he baka hian power purchase atante sarkar in railway na frang atana mamolo sang social te sarkar infrastructure frang kongpui tuilak na buildings le adangte enkol le von thana tante sarkar le batling khomin arin chua apung ru na tur ta man tura da ani capital expenditure Pu speaker kum local tura hian capital expenditure tana sumro manzong song chu cheng vai belchia sang ni zaruk somnga le pariat point panga paruk ania kum kalme karwa man cheng vai belchia sang ni zali somnga panga point bial pariat ain za zela pariat point pani pakwa in atamzok ani capital expenditure tana ruamani sarkar summan tur zong song atanga za zela som pasari point pali pakwa ani capital expenditure chu sarkarin ramta na asset roadling mason na lam thona na aman le sarkar le ba tin yamna ta na summan soina ni a heian sector frang hun reizo daitur infrastructure siamna ta na sumruwa man te hi awama hemiatan hian revenue surplus nei thei apoi mo a chuan capital expenditure ta na sum da theinerem chang siama chuti rural inste sarkarin revenue mu thei te hi alat lem deu awangin capital expenditure ta na sum duangin kan da tam thei lo zok ani chuwangin ramason na tam le chakzo ka kan tho theinan kan sarkar chuan revenue tamzok mu theina tur kong adap social don ani sarkar sum puk rul na tura sum sen hi leiba ti kiam na man ruwa ania wangin capital expenditure huang chunga da ani kumsang ni som ni panga ni ruk chunga man turin cheng vai bel se jali som pakwa chu da ani a hei kum kalme ka kan ruwa manain cheng vai bel sia som sari pakhat point pariat pathumin atlem zok ani hei hi open market borrowing OMB atanga kan sum puk rul tur tlem thretin among su ani Tichuan revenue expenditure le capital expenditure bel khom chu cheng vai bel chia sin khat sanga za som kwa pariat point pasari paruk ani Pu speaker sectoral allocations lam hanlut ila general service sector rangin hantran ila general services sector hian development fund chu omjanei takaman ani theinan atran puya amaro chu ele bar lama mason na angong lutuklo he sector noya hian sarkar ban le kutke poimo legislature general administration election district administration home lok ayukta fiscal services and call nate dani he sector noya hian sarkar le bat awanga apung ru nate pension le retirement benefit rang te po raman ani general services sector tan hian cheng vai belchia saruk zanga le som point pathum pakwa da ania heng singa vai belchia sanga somthum pakhat point pariat belchu revenue section ni in cheng vai belchia sanga jali somsari pariat point panga pakwa chu capital section noya da ani he sector tan sum da hi budget pum puyatanga zazela somli le pani point pariat pali ania kumkal me ka kansum da cheng vai belchia sanga zaruk som pathum point pasari pali atanga pun natur chu zazela som pali point pakwa panga ani ang general services sector noi hian CSS le EAP tana counterpart funding kanda cheng vai bel sa jani somnga chu kum thara po hemisa tho hi ruaman ani a hian skip rang le EAP project baka proposal of make ADB funded Mizoram universal healthcare scheme po wam tel theitura kan ngai ani kan sarkar chuan kan police personnel te travelling allowance bill rate tak pending ania wanga har sanan to te kan friat puya he har sanan sin felnan hian cheng noi somriat pasari point pasari pani chu DTE noya an mu thin pa ngai baka pek bel ani a hei hian ven him na lam na thok tu te chu an mo por na thatta ka an len chuan na konga apui nge yang ti kan be sei ani social services sector chuan mi pui ma mo prung na lam heng education sports health and family welfare water supply and sanitation housing local administration le district council social welfare and nutrition information and broadcasting labor and employment te awama he sector hian mi pui nun phung ma mo le ma son na lam a hoi ani kumsang ni som ni panga som ni paruk chunga social services sector ta na sum da su cheng vai belchia sangli za sari somli le pasari point pani pali ania chu budget pum puyatanga zazela som pum pakhat point pani pathum ani heta tanga vai belchia sangli zali som sari panga point pani pakhat chu revenue section noya awmanga cheng vai belchia jani som sari pani point bial pathum chu capital section na tan man aniang social services sector a kumthara sum da hi kumkal me ka sum da kan sum da hianin kumkal me ka sum da cheng vai belchia sangli zakwa som rup pasari point bial pakwa ain zazela pali point pali pathum in anyam ani achan chu ni tina pu speaker kan soito a samakra ti te kan khalo tlak niam tak wang ani PIC department noya tuipam na turin cheng vai bel som rup da ani boka kumkal me ain cheng vai bel se somin atam ani Pu speaker kan sarkar hian mi puite risel na lam kan ngai poimo wangin kum thar budget a hian healthcare scheme tana kum kalme ka kanda cheng vai bel som ni chu cheng vai bel som nga kan ti sanga state lottery atanga mu cheng vai bel som ni kan da thin ba ka cheng vai bel som thum belin cheng vai bel som nga hi da ani
tin medical reimbursement tana department franga allocation kan pek baka seng vai bel seza kan ruam mana ei sarkar na tokten medical bill rangzo ka unlock te nan le medical bill think home tamlu tukrin kumpelna atana ruam ania pu speaker ahun taka sarkarin apek thailo chuan sarkarin penalty a choina tur thlengin ruam ani samagra shiksha abhiyan SMSA noya thoptele diet noya thoptu te hlo central sarkar tanga grant kan hutu le state matching share ina daibak top up SMS tan zeng vai bel somrian le panga point pathum churuwa manani tin ICDS noya hian women and child development noya thoptrin central tanga ansum don thin alo top ta ka wanga har sana top tan top up SMS tan zeng vai bel sali point pakwa pasari chu state fan tangin ruaman ani bok kum kalme ka kan loti danang bokin kum thara hian thingtlang lammi amamo ta na athona ruang phurna turin zeng vai bel senga ruaman le ani economic services sector economic services sector zuan eibar zon na le mason na thona lam heng agriculture le akai no haute rural development MLA local area development fund power irrigation and flood control road transport communication science and technology environment tourism civil supplies le adangte ahuamani he sector tan hian kum thara cheng vai bel chia satum zanga som pariat point pathum pasari churwa manani a chu budget pum puya tangin zazela somni pathum point pakhat panga ani kum kalmek budget cheng vai bel chia satum zani somsari pakwa point pakwa paruk atangin zazela pasari point pani pasari in apung ani pu speaker kan sarkar chon economic sector noya hian flagship program Mizoram bana kai handholding atana kum sang ni somni panga ni rukchungin cheng vai bel sa tum somnga kan ruam mana hei kum kalmek a hemi pola kanda cheng vai bel sa zani ain za somsari panga in asang ani kum kalmek a petrol le diesel atanga road maintenance cess kan lak hom cheng vai bel sa som panga atangin Mizoram state road fund board in alom hanatana kan da thin cheng vai bel sa somli chu kum thara cheng vai bel sa somnga panga kan san chowa hei baka hian heng item atanga kan lak tho social infrastructure and services atana kan mutur cheng vai bel sa som panga chu education health le social welfare sector atana manturin kan ruam bok ani cheng vai bel sa som tum chu PWD noya kong enkol na le sei thatna turin da ania cheng vai bel sa som sari chu kong pui le do te a project poimo dan azira mantura ruam ani bok pu speaker in da te ve itimaya mai thea hei chu ve le kani heng atuana mantur sumhi source danga tangin thanem zok dai kan hudon ani he sector noya bok hian power lane tu cheng vai bel sa zanga da ania kum kalme ka da ain vai bel sa za in apunga tin cheng vai bel sa za som kwa point pasari chu power subsidy tan da ani boka kum kalme ka kan da ain vai bel sa som pakhat pali parukin atan yam thung don ani power and electricity department in power generation le transmission atana an tho ti changnan le transformer luite thaknan state fan atangin cheng vai bel sa som da ani a tin rooftop power grid subsidy tan cheng vai bel sa thum le infrastructure asset dangte siamnan cheng vai bel sa sari chu kum lo thar tura hian da ani bok charge and voted expenditure kum sang ni somni panga somni paruk chunga summan tur ruaman zong song gross estimated expenditure chu cheng vai bel chia singkat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani food civil supplies and consumer affairs department nuaya bufai ralna tanga kan mule tur le printing and stationeries le public works department tanga bungro ralna kan mule tur zong song deduct recoveries cheng vai bel za somnga panga point panga bial pai nuwa kan net estimated expenditure tur chu cheng vai bel chia singkat sanga somni le pathum point pani paruk ani ang total estimated expenditure tanga cheng vai bel chia sangka jathum somru pathum point pathum pali chu charge expenditure anianga adang zong deduct recoveries tiamin cheng vai bel chia singka sangthum zariat somthum panga point pali pani chu voted expenditure aniang hei hi a house on takin apas ngai chin ani pu speak up tuna chuan supplementary demand for grants an lut anga kum kalmek sang ni somni pali somni panga tana kan revise estimate supplementary demand tana karon pharchu cheng vai bel chia sangthum zanga som pani point pathum ani budget estimate pa ngai ba ka supplementary demand lo omthin na chantlang puite chu saski atan allocation kan mu ba ka kan don belte CSS atan kan sum mu base ai kan mu tam tak awangte cyclone rimal sang ni somni lai pali awanga sum man lo pung ta te medical reimbursement le kong danga sum man tur man sa ai lo sang sote awang an lom kumin sarkar kum sang ni somni lai pali somni panga chung hian achunga achan thrang tar lam te wang khian kan budget estimate ain ataka kan sumpe chu vai bel chia sangthum zanga som pani point pathumin atam zoka e hian charge expenditure noya sumpe chu cheng vai bel somthum paruk point pakat pani le voted expenditure noya cheng vai bel chia sangthum zali sumsari paruk point pani pakat te ahuama anu nong zok hi he house in kan pompui ngai bok ani ruaman sa pi lama heng sum kan pe chu te hi atira kan rial lok lo mamo local te ruk na sarkar ne pe chu te baka central lama tanga sum hu bel trim budgeta dalu ngai te wang ani atom nan chuan pu speaker kum sang ni somni le panga somni paruk atana budget estimate charge expenditure telovin cheng vai bel sia singka changtum zaria somthum panga point pali pani chu he house dom taka hian soi ho tu le min pompui tur tan karon phare
tin budget estimate ba ka hian kum sang ni som ni pali som ni panga ta na supplementary demand charge expenditure telovin cheng vai bel chia sang tum zali som sari paru point pani pakhat chu he house zom takin min pom puyatan karon phat tel ngal bok ani e alo me le alo me